Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudema kubana natwe hano kuri channel ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherere mu mpande zigiye zitandukanye mwese mbahaye ikaze. Reka mbabwira ngo niba ari bwo mukigera hano kuri channel ya Icyizere Family TV icyo bibasaba kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Icyo bigusaba no kureba munsi ya video ugakanda subscribe, ugakora like, ugakora share, hanyuma ukadusangiza igitekerezo cyawe aho munsi muri comment tukajya tubana gatanu kuri gatanu. Inshuti zacu rero reka mwese mbashimira aho muherere mu mpande zigiye zitandukanye mugenda mutwumva umunsi ku munsi. Ejo ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026 Ubushinwa bwasabye Amerika na Israel guhagarika ibitero kuri Iran. Ni intambara yatangiye mu mpera z'iki cyumweru dusoje. Ni intambara yatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel zigatangira kurasa kuri Iran. Ni intambara yatangiye rero mu gitero cyayo cya mbere ikaba yaragendeyemo umukuru w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei akaba yariciwe mu bitero byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Nyuma y'icyo gitero rero Iran nayo yihimuye irasa ku bihugu bicumbikiye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba ari intambara imaze gufata indi ntera. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yagiranye ibiganiro kuri telefone na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi. Mu byagarutsweho harimo intambara Amerika na Israel byagabye kuri Iran. Avuga ko Ubushinwa busaba ko intambara ihagarara. China Plus rwanditse amagambo abayobozi bombi baganiriye ruvuga ko ibiganiro byabo byibanze ku kuba Ubushinwa bwashimangiye inkunga yabwo kuri Iran. Urubuga China Plus kuri X rwanditse amagambo aba bayobozi bombi bagiranye ruvuga ko ibiganiro byabo byibanze Ubushinwa bwashimangiye inkunga yabwo kuri Iran yo kuyifasha kurinda busugire umutekano n'igihugu. Ubushinwa kandi bwasabye Amerika na Israel guhagarika intambara mu maguru mashya. Minisitiri Wang Yi yagaragaje ko Ubushinwa buhangayikishijwe no kuba intambara yakwirakwira mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ibihugu byombi byanaganiriye ku kurindira umutekano abaturage b'Abashinwa bari Tehran muri Iran. Kandi icyo gihugu cy'Ubushinwa cyagaragaje ko kizarindira Iran umutekano. Mbere y'uko intambara itangira, Ubushinwa bwagiye buha Iran ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ubwirinzi ndetse n'ibisasu bigiye bitandukanye. Ubushinwa kandi ni umufatanyabikorwa wa Iran dore ko bafatanya mu bucuruzi bugiye butandukanye bwa gazi n'amavuta. Mbere y'uko nanone intambara itangira muri iki gihugu cya Iran, Uburusiya bwagiye bukorana na Iran imyitozo, ariko kugeza ubu ngubu Uburusiya bukaba butari bwagaragara muri iyi ntambara iri guhanganisha hagati ya Iran na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibihugu byombi ari igihugu cy'Ubushinwa bwasabye ko
Amerika na Israel bahagarika iyi ntambara ni nyuma y'uko Uburusiya nabwo busabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga y'uko ibyo bakoze byo guhitana uyu muyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei ko ari ibyaha by'intambara. Ibihugu rero biri mu kwaha kwa Iran hagati y'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa bikomeje kujya bigenda bivuga amagambo, ariko amagambo bigenda bivuga bishobora kuba byaratanze ubufasha bugiye butandukanye, dore ko muri iyi ntambara hari kwifashishwamo ikoranabuhanga rya satelite iri koranabuhanga rya satelite rero Iran iri gukoresha rikaba ari iry'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'iry'igihugu cya China. Ni intambara rero ikomeje gufata indi ntera, ni intambara umuntu atavuga ngo irarangira uyu munsi cyangwa izarangira ejo, dore ko Iran yatangaje ko ifite intwaro ziri mu byiciro bigera muri 6, ubu kugeza ubu ikaba igeze kuri etape ya 2 ikoresha intwaro zayo. Ni intambara ikomeje gufata indi ntera iri kugenda ikururiramo ibindi bihugu bigiye bitandukanye, igihugu cyose gicumbikiye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihugu cyose cyamaze kuraswaho n'igihugu cya Iran, imiriro ikaba irimo kwaka. Ukomeze kugenda mubana natwe umunsi ku munsi, andi makuru turajya tugenda tumenya, turajya tugenda tuyabagezaho 5 kuri 5.